Poljođilci po 1. maj pozakončovali jarnju šatvu, ostala briga kolo zaštiti. Za soju, slonečnik i kukuricu najefikasnejša zaštita protiv korovčov skorešaca, abo zichodzenja, ale je tot sposob vymahaj vlahu, ta velji nje šmeli rizikovac i ruca zdravi sredstva do žemi. Preto teraz budu pirskać z menej efikasnými sredstvami i to na vecej zavodi posle zichodzenja. Když Bars prišiel, očakovali sme i dobre prišiel, počím sme da su kukuricu na hliboko posle sazenja, pred skozenjom, to prišlo jak treba, a včera sme i soju zo spol dozi, ona už završila perši trolistok, takže spol dozi može i toto sme ušore, hej. Dobre bolo, da bolo už opirskane dubinski, teraz už nie može bo kukurici zidzeni, hej. Da bude opirskane naželjeno, čim še vychvíli, čim hodno do polja vojs. Mada, nie treba ponahljati kukurici, dosta taki, jak da povom, kele provazim, včera sam po polju pobihodzao, daku su pod stresom, bo živno i daku su teraz mokre, žovte, jak da povom, žovkave liste, da nie treba ponahljati, bo chvíľa to co živna, to jeden stres, a chemija to drugi stres. To treba pričekati s onim da ima 3 pravi lista i vecka počať spirskať. Ako ovo teraz, slava Bohu, na schodzi, hej. Parasti, ktorí pošali kukuricu blízko pri valalu, mali problém so zvranami, ktorí im povycahovali našenie, bo hľadali chrobáka drotára. Preto veli, keď videli, že im našenie nie je zapraščkované so insekticídom protiv toho škodljivca, sami kúpeli potrebné sredstvo i zašticeli svoj budúci urožaj.